izabranih predstavnika srpskog naroda, izabranih na regionalnim izborima za raspisanje Republike Srbije, iz opštine Kosovske Mitrovice, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok. Mi smatramo da smo izloženi jednom pravnom nasilju i došli smo ovde u Skupštinu Republike Srbije, uredili smo dobili zahtev da nas primi predsjednik Skupštine Republike Srbije, još uvek nije dao odgovor da će nas primiti i hvala vam što ste vi našli vremena da popričate sa nama, da čujete naše probleme, našu argumentaciju. Dakle, mi smo izabrani na lokalnim izborima za skupštine opština Zvečan, ja sam zamenik predsjednika u Skupštini opštine Zvečan, u opštini Mitrovica, Zubin Potok i Leposavić, na izborima koje je raspisala prošle godine predsjednica Republičke skupštine i na izborima koji su se održali 6. maja mi smo konstituisali organe, skupštinske organe. Tako da u opštini Mitrovica izbori su 2010. godine, u opštini Leposavić 2009. u opštini Zubin Potok takođe prošle godine u maju mesecu. Po zakonu o lokalnoj samoupravi i po zakonu o lokalnim izborima Republike Srbije. Vlada Republike Srbije je 10. septembra ove godine donela odluku o raspuštanju tih skupština i imenovala veća za privremena veća u ovim opštinama. Bez obrazloženja. Tražili smo obrazloženje, nismo ga dobili. Smatramo da po zakonu kojim smo izabrali u lokalne skupštine, da je jasno definisan i razlog i mogućnost uvođenja tih privremenih mera, odnosno raspuštanja skupština i uvođenja privremenih veća. Nijedan od tih uslova nije u pitanju. Smatramo da je u pitanju politički stav Vlade Republike Srbije i smatramo da nam je na taj način oduzeto pravo, da su ugrožena naša prava. Postupajući po odluci Vlade Republike Srbije, mi smo u tom istom zakonu očekivali da će u tom zakonskom roku od 60 dana da predsjednik Skupštine Republike Srbije raspiše ponovne izbore za lokalne skupštine ove 4 opštine. Po istom tom zakonu, istom članu tog zakona, članu 86 zakona o lokalnoj samoupravi, i da će u tom zakonskom roku da raspiše ponovne izbore za naše lokalne skupštine. Kako je taj rok istekao, mislimo da je istekao juče, mi smo danas došli da pitamo zašto predsjednik Skupštine Republike Srbije ne izvršava zakonske obaveze i da pitamo da li će možda to u nekom dopunskom roku da učini. Evo, toliko sam imao za početak, hvala što ste mi saslušali. Hvala vam na ovako iscrpnom izlaganju i pre svega da vam se zahvalim što ste danas došli u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Ovo je bila, jeste i bit će uvek naša skupština. Prema Ustavu Republike Srbije vi ste legitimni i legalno izabrani predstavnici srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i dokle god je tako, moći ćete da računate da budete primljeni u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Vaš poziv da Narodna skupština Republike Srbije raspiše lokalne izbore za odbornike Skupštine opština Zubin Potok, Kosovska Mitrovica, Zvečan i Leposavić ima zakonski osnov, a to je član 86 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi. Prema odredbi ovog člana,
Zakona o lokalnoj samoupravi, izbori za odbornike se moraju raspisati u roku od 2 meseca od stupanja na snagu odluke o raspuštanju jedinica lokalne samouprave. Shodno tome, da je odluka vlade o raspuštanju Skupštine opština Zubin Potok, Zvečan, Leposavić i Kosovska Mitrovica stupila na snagu 12. septembra 2013. godine, juče, 12. novembra 2013. godine, kada ste vi očekivali da budu raspisani izbori, istekao je rok za raspisivanje odbornika za izbora za odbornike u ovim opštinama. Potpuno razume vašu zabrinutost i ona je potpuno opravdana. Prema Ustavu Republike Srbije jedini legalni izbor na teritoriji Republike Srbije su oni koje raspisuje Narodna skupština Republike Srbije. S druge strane, znam da vam je teško, pošto se na vas vrši pritisak da izađete na izbore koje su raspisali organi lažne države Kosova. Ja ću odmah posle sastanka sa vama, kada poznam predsjednika Narodne skupštine sa vašim zahtevima i nadam se da će za ovu situaciju biti pronađeno najbolje rešenje u okvirima zakona i Ustava Republike Srbije. Ja bih želeo samo da se dužim sa Ljubomir Radović. Znači sam bio pomoćnik predsjednika, sada ne znam da li sam to više, jer su me usmeno razrešili. Pismeno nisam dobio ništa, zato moram tako da se predstavim. Da kažem da smo iscrtali sva pravna sredstva po zakonodavstvu u Srbiji. Znači, žalili smo se na odluku vlade Srbije. Prvo smo tražili od vlade da nam dostavi pismeno obrazloženje predloga odluke, nismo dobili. Tražili smo od Kancelarije za Kosovo i Metohiju, jer je ona predlagač te odluke, i to nismo dobili. Onda smo u zakonskom roku podneli ustavnu žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije. 26.9. je primljen Ustavnog suda. Nažalost, Ustavni sud ćuti, kao i po drugim predmetima vezanim za Kosovo. Moramo to da nastavimo. Žalili smo se i kod poverenika za zaštitu građana, za informaciju javnog značaja i zaštitu ličnih podataka građana, zato što se naši podaci građana sa severa Kosova i Metohije neovlašćeno ustupaju nenadležnom organu. To su lični podaci građana za nekoliko hiljada građana koji su dati takozvanoj Republici Kosova, koju Republika Srbija i država Srbija ne priznaje. A to je dato ne bez naše saglasnosti, nego i protiv naše volje. Mi smo referendumskom voljom rekli da ne prihvatamo institucije Republike Kosovo, znači protivni smo tome, a nažalost organi iz vlade Srbije i radne grupe su to uradili. Zbog toga poslednja nam je, da kažem, mesto gde tražimo pravo i pravdu, Narodna skupština Srbije. Zahvaljujemo se nama na korektnom prijemu i da zajedno probamo da ispoštujemo ono što u zakonu i Ustavu Srbije piše. Potpuno se slažem i htio sam da vas pitam da li očekujete odziv birača i kako na sledeće od Srba sa Kosova i Metohije na izborima koje organizuju organi lažne države Kosova. Ja mislim da ti izbori koje je raspisala predsjednica takozvane Republike Kosova i koji su održani 3. novembra i mislim da su također pokazali jednu volju naroda srpskog koji živi u ovoj 4 opštine. Rezultati tih izbora je da 66.000 upisanih birača na te izbore izašlo nešto u prosjeku, nešto manje od 10%. Znači negdje oko 6.000 upisanih birača i to oni koji su bili ucijenjeni, primorani i zaplašeni od strane organa vlasti Republike Srbije i Albanci koji su upisani i koji žive
zajedno sa Albancima koji žive u opštinama Sjeverna Kosovska Mitrovica, opština Zvečan, tako se Sudi Potok, nekoliko sela. Kod njih je izlaznost bila velika, što znači da je otprilike negdje izašlo ukupno 3000 Srba na ove izbore koje je raspisala ta lažna država Kosovo i na te izbore koje podržava vlada Republike Srbije, nažalost. Eto, to je volja birača, volja srpskog naroda koji živi u ove 4 opštine, nasuprot iskazanoj volji prošle godine 15. februara, kada je narod od 4 opštine izašao na referendum i odgovarao na referendumsko pitanje da li ste za prihvatanje institucije Republike Kosovo. Izlaznost je bila 26.000 je izašlo Srba na te izbore i 99% izašlih je glasalo za ne institucijama Republike Srbije. Znači da je tih 9% koji su morali da promeni svoje mišljenje da izašli na izbore i to je odnos između volje naroda iskazane prošle godine i volje naroda iskazane ove godine. Znači da je u apsolutnom broju 90% srpski narod iz ove 4 opštine za Republiku Srbiju, za institucije Republike Srbije i nije izašao na te izbore, odnosno neće da izađe iz Republike Srbije. Koliko bi Skupština Republike Srbije raspisala ove izbore, kolika bi bila izlaznost? Siguran sam da bi izlaznost bila nadmašena. Na svim izborima koje je raspisivala Republika Srbija, izlaznost je bila preko 50%. Tako i na poslednjim izborima je izlaznost za lokalne skupštine bila do 60% upisanih birača, iako su spiskovi tada bili pomanjkavi, 60% upisanih birača izašlo na te izbore, a smatram da ovakvom političkom trenutku izlaznost bi bila maksimalna ako bi Republika Srbija raspisala izbore za lokalne skupštine na 4 opštine. Recite mi, na lokalnoj televiziji koja je država, mislim, sarađuje sa državom. Oni propagiraju da se izađe na izbor ili da se bojkotuju? Samo da se izađe na izbor. Uopšte se ne daje šansa drugoj strani da dođe i iznese svoje mišljenje. Ne imate mogućnost da nastupu? Nikako. Dva meseca. To je nezapamćena medijska blokada i nezapamćena politička tortura. Da kako se god uključi televizija i kako se god otvore novine, to je puno izjava predstavnika vlade Republike Srbije, odnosno puno pritisaka na jadno napaćeno srpsko stanovništvo ove 4 opštine da izađe na glasanje koje je raspisala predsjednica Kosovane Republike. Čak mi smo išli u televiziji MOS, kažemo se plaćeni teren. Znači da platimo da bismo mogli da kažemo. Ne može. Smo onda išli na lokalnoj televiziji koja je privatna. Ne, ali u Mitrovici. Televizija KIS, ni oni nam nisu dali. Znači i za svoj novac nemate pravo niti možete odeti da kažete drugi mišljenje. Kažem jedan, čak jedino što može da se kaže, ali opet koje plaćamo, jeste na televiziji Mirno Ljeposavić, i gospodin Dobrić, normalno, za negde sat vremena smo platili 250 evra i ono što možemo da kažemo, to je takozvani Kontakt Plus radio, ono se ovako za džabe, da tako kažem, postoji negde 10 minuta u poplavi, najava, izbora, sve toga, eto, tih 10 minuta sam ja imao prilike da se pojavim na postavu. I kažem, to je, što reče Dobrić, jedino drugčije rešenje. Znači, jedno političko nasilje, jedno medijsko nasilje koje je od rane zore u Mitrovici vidu jednu... Nasilje zaposlene?
Oko medija samo jednu zapažanje. Novinari koji su proteklih 10 godina sarađivali sa lokalnim samoupravama na celom severu Kosova su sklonjeni, a dovedeni su novinari iz Prištine, neki iz Beograda i samo oni mogu da učestvuju u ovim informativnim emisijama. Oni dobijaju kojim sagovornicima da prave intervjue i dobijaju spisak pitanja. To pouzdano znamo, a novinari koji su, da kažem, po nama bili objektivni i sarađivali sa narodom, sa lokalnim rukovodstvom, su sklonjeni. Dobili su radne naloge za neke leve zadatke da ne bi učestvovali u, da kažem, propagiranju neizlaska na izbore ili zato što nisu prihvatili da učestvuju u kampanji za izbor. Samo jednu, šta mi tražimo, zašto smo došli u Narodnu skupštinu. Jedan je zakon o lokalnoj samoupravi u Republici Srbiji. Po jednom članu smo raspušteni mi na severu Kosova. Po tom istom članu tražimo da budu raspisani izbori i da se formiraju nove skupštine. Iako imamo primedbe da je odluka o raspuštanju neosnovana što se tiče ispunjenja zakonskih uslova. Ali poštujemo pravnu proceduru Republike Srbije. Ništa, hvala vam. Još jednom što ste došli, ponovit ću još jednom, ovo je bila, jeste i uvijek će biti i vaša skupština i prenijet ću naš razgovor u pismenom vidu predsjednika Narodne skupštine i nadam se da će doći do rešenja koje će biti u skladu sa Ustavom i zakonom Srbije, kako to jedino i može da se. Hvala puno i sigurni smo da je to vaše mišljenje iskreno za razliku od drugih koji tako što slično govore, ali sigurno se da je tako iskreno, vaše mišljenje iskreno. koji su raspisani od strane važne države Kosova. Prema Ustavu Republike Srbije, jedini legalni izbori na teritoriji Republike Srbije su oni koji raspisuje Narodna skupština. Zato želim da kažem da su njihovi zahtevi potpuno opravdani i u skladu sa svim zakonima i Ustavom Republike Srbije. Dao bih reč potpredsedniku Skupštine Autonomne pokrajine Kosova i Metohije, gospodinu Dobrišu. Zahvaljujem se potpredsedniku Skupštine Republike Srbije i vama, poštovani novinari. Mi smo danas došli u Narodnu skupštinu Republike Srbije kao izabrani predstavnici srpskog naroda s opština Kosovska Mitrovica, Zečev, Rakovica i Zubin Potok na legalnim i legitimnim izborima po zakonima i Ustavu Republike Srbije. 10. novembra Vlada Republike Srbije 1. septembra donela je odluku o raspuštanju Skupština opština Kosovska Mitrovica, Zečev, Rakovica i Zubin Potok na osnovu zakona o lokalnoj samoupravi bez obrazloženja.
tog zakona je jasno precizirano u kojim se slučajevima raspuštene skupštine nijedan od tih elementa nije postojao i doneta je odluka bez obrazloženja. Mi smo obrazloženje tražili, nismo ga dobili. Uputili smo ustavnu žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije. Žalili smo se Povereniku za zaštitu ljudskih prava, nikakav odgovor nismo dobili. Došli smo danas u Skupštinu Republike Srbije da iznesemo svoje mišljenje, da smo pod jednim pritiskom, da trpimo pravno nasilje i da vidimo da li će Skupština Republike Srbije, odnosno predsjednik Skupštine, da primenjuje zakon po kojem su ove skupštine raspuštene. Po tom zakonu, zakonu o lokalnoj samoupravi, predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije je dužan da u roku od 60 dana raspiše izbore za lokalne skupštine. Mi smo došli da vidimo, da pitamo predsjednika Narodne skupštine zašto se ne primenjuje zakon, jer je rok istekao juče i da li će možda predsjednik Narodne skupštine da postupi po ovom zakonu jednom dodatnom rokom. Jer mi kao izabrani predstavnici srpskog naroda koji žive na 4 opštine mora da poštujemo volju građana koji nas je izabrao i koji je iskazao na referendumu prošle godine u februaru mesecu, gde je na tom referendumu 76% birača izašlo i 99% rezultata je se izjasnilo protiv institucija nepriznate Republike Kosovo, odnosno iskazao je lojalnost Republike Srbije i institucijama Republike Srbije. Na izborima koji su se održali 3. novembra koja je raspisala predsjednica nepriznate Republike Kosovo Katarina Gaga, srpski narod u ove 4 opštine također iskazao svoje volje. Nije izašao na te izbore, izašlo je od 66 upisanih birača, izašlo je oko 6.000 birača, što je oko 10%, i to su uglavnom oni koji su trpeli pritiske, koji su ucenjeni, kojima je zaprećeno i koji su se uplašili. A 90% stanovništva upisanih birača, Srba koji žive na severu Kosova i Metohije, u 4 opštine, se nije izašlo na te izbore i izjasnilo se za Republiku Srbiju, nije izašlo na izbore i izjasnilo se da neće da izađe iz Republike Srbije. Hvala. Može pitanje? Gospodine Jakšiću, prištinski list Zeni danas piše da je izdat nalog za vaše hapšenje zbog navodnog organizovanja nereda na izborima. Je li to istina? Jeste li dobili? Prištinski list Zeni danas piše da je izdat nalog za vaše hapšenje zbog navodnog organizovanja nereda na proteklim izborima. Da li ste vi dobili bilo kakvo obaveštenje? Znate li nešto? Mislim da je to još jedna laž, imajući u vidu sljedeću činjenicu. Da svi organizatori izbora od PSC-a, preko KPS-a, Eulexa, Fora, nema nikakve primjedbe na osmatranje samog izbornog procesa. Prema tome, sve te priče koje zadnjih dana u javnosti su notorna laž, nebuloza i želja pre svega ovih vlasti u Beogradu da jednostavno sakriju istinu. A istina je da su biračke kutije razbijali pre svega oni koji nisu bili zadovoljni rezultatima izbora. I još jedna stvar, ako već hoćemo na prištinsku štampu, kako smo mi čuli obavešteni, upravo je ministar spoljnih poslova takozvane samoproglašene države Kosovo optužio